Ministarstvo unutrašnjih poslova već 8 godina tokom oktobra meseca borbe protiv trgovine ljudima organizuje niz preventivnih aktivnosti namenjenih pre svega deci i mladima. Osim upoznavanja sa suštinom tog organizovanog kriminala, utiče se i na spoznaju da je sve više žrtva i u Srbiji, kaže šefica Odseka za strance, suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima Policijske uprave u Čačku Dubravka Aksentijević. U svetu je još uvek najzastupljeniji oblici eksploatacije jesu seksualna eksploatacija, ali nažalost u Republici Srbiji prošle godine najviše imamo žrtava koji su bili muškarci, koji su radno eksploatisani i tako. Znači ušli u duše sa ove naše teritorije smo imali, isto tako koji su oštećeni, nismo imali da je krivično delo vršeno na teritoriji Policijske uprave Čačak, ali su vrbovani, lice žrtve su sa teritorije naše Policijske uprave. Podršku edukaciji dece i mladih u ovom savremenom obliku ropstva pružaju nevladine organizacije i volonteri Crvenog krsta, koji kroz igru o tome govore učenicima osnovnih i srednjih škola. Sad, na primjer, dok mi diskutujemo, možda negde neko upade u lanac trgovine ljudima. Zato apelujemo na ljude i pogotovo mlađe ljude da kada gledaju u novinama neke oglase, pogotovo za inostranstva, da se dobro raspitaju o tim firmama i da dobro razmisle o tom poslu, jer može da se desi da to nije prava firma, već da je to trgovina ljudima. U Crvenom krstu smatraju da vršnjačka edukacija daje dobre rezultate i ističu da zbog ekonomske krize u našoj zemlji mladi poveruju u poslovne ponude u inostranstvu koje obećavaju basnoslovne zarade. Svi smo svesni da su to samo lažne priče, da su to samo vrbovanja i pokušaji zloupotrebe mladih. I ovoga puta upućujem apel svima da nikada i ni po kakvu cenu, bez prethodne provere, bez prijave najprije roditeljima, zatim MUP-u ili nekoj organizovanoj instituciji, nikada ne prepuste to tišini, već da dođu kod nas ili već u MUP Čačanski, Policijsku upravu, odeljenje za suzbijanje trafikinga i prijave ovaj veoma bitan problem. Smatra se da je trgovina ljudima jedan od najvećih i najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti zajedno sa trgovinom narkoticima, oružjem i pranjem novca.